गोय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान विद्युत भवनात आशिल्ल्या मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाची भेट घेवन स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची अशी मागणी केली। ह्या वेळार काँग्रेसीन स्मार्ट मिटरा आड निवेदन लेगीत सादर केले। तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। लोकांचे फियर गोंयभर वाडला। एक म्हणल्यार तुमचे इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडल्यात आनी नॉट ओन्ली इन पेन्शन बट अक्रॉस गोवा पीपल आर एज्युकेटेड की आमची बिलां वाडली, आमची बिलां वाडली। सेकंड इज स्मार्ट मिटर पळय हाडपाक सोदता न्ही, तातूंत लोकां भितर एक फियर तयार जाला। पीपल आर सेयिंग की आमकां स्मार्ट मिटर नाका। द टेंडर एक्चुअली इज ओपेक, सो आमचो रिक्वेस्ट इज की तूं तें suspend कर आणि तो रीटेंडर कर। I do not know, I will say I do not know. But when I know the smart metering project is a project which is empower, make the consumers powerful, then the utility, why there is objections. When there is a compensation, you will be able to write just a letter. You need not to go to MLA. You did not go to the any representative which is elected by the people. You have to, your meter will speak. Your meter will give evidence. So why not? That means some elements, some people do not want such a good thing, which is the only thing I can say. If you want to put allegations on me, yes, you can put it. But I am saying smart metering is the project which is going to make the consumers powerful, which is going to give lot of data, lot of insights. Recording, measurement will happen every half an hour. You have to complain very next thing going wrong in your equipments or supply. There are n number of advantages which in today's this I am not able to tell because lot of people disturbance is there and people are not allowing. Few people, but I am ready to face all the 7,50,000 consumers through media. And media is I can request you ask as many questions, whatever questions which are been popped up through various states. तुम्ही लास्ट टाइम जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपण टॅरिफ वाडयतलो बाय 20%, आणि तेन्ना आमी हांगा मेमोरंडम दिवन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्नमेंट टू टेक इट बॅक। आणि त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी ते विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हणजे फ्रॉम 467 crores एस्टिमेट दे हॅव गिवन इट टू 890 crores। आज जेन्ना आमी सीक जेन्ना जेन्युइन तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन आरईसीन केल्लो एस्टिमेट की ते गव्हर्नमेंटाचेच एजन्सी हिने प्रायव्हेट तुजी आणि म्हजी एजन्सी न्ही 467 crores of electricity department. He has to be specific to question what we ask. He cannot talk politics here. हे अशें दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्सपर्सन बरे काय तुम्हाला समजना। क्वालिफाईड लोक जेन्ना थंय बसना तेन्ना ही गत जाता। गव्हर्नमेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा।